nkashoma nkarugayo hati turiyo ntuhereza the right reverend associate professor Fred Sheldon Mwesugwa konkaranga nkorire bukuru kandi nyine omukazi Susan Aijuka n'abana bana babicuranga baterize Merisa Arisa na Larisa kandi nimanyo bundi nabo bakaba bariyo mbareba kandi bahurikize ntisima bwebe biconco by'abana izobera ingenda tubagane ekigambo kandi ncerega umubare Paulo yahandikire abaroma Paulo nahandikira abaroma umushura 12 kandi ntuza kutandikira mushorongo gwayo ubwo kubanza bigambe byo nebirunje munonga kandi byongera gutereza amani na munonga mbitwereka okucemeye ku bantu twaza nkabakorasa ba Kristo emicwe eshemerire amagara go bukristayo nico mutogwe bigambe byo iwe no twazota nko mukristayo ahori twena nk'abakristayo twino kureba ngo twatwaza kurunji omunsomu ko kutwaza kurunji ofuna byinji rahanga kukoraje omunsomu ko kwecoreza rahanga kutungura abantu binje babuzoro kucorera kandi bagumambara bana mu magara genseje mwijisha bishemwe wabanoshoma omukutandeka eshura ya kashatu aho muntu yasisire aharuhanga ntureba ngo ekibico kubanza cyo muntu gukora kikakirye ekibico mwemanyo no mwepanko yayereba enjoka yamugereti okufatora fe kureka amisho gawe ngaza kwiguka no shana na rohanga haza yayerebera muri yeco yayepanka yakore kibi ebyakora soroho nibinji munonga omagara gense j'abantu bepanchere norebo muntu rayayepanka hasa kuko banoye panka noye hurira na hari bagenzi bawo kabura kubabaramu akantu rahango bundagara hansu boreba yabatungura kandi nangwa na Bible netugamberaje Petero mbaraye yo kubanza eshura ya katano mushorongo gwa mukaga atumwecereza hansi yo mukono gwanje gw'amani ubwire kuburika mbatungure iwahori nko muntu nko muri Kristayo yetwari zota oyino bucorezi narutobwine ko kucurera rahanga kutungura kandi bigambe bimbigera biti ngunahabwe cyo bishemwe nimbeshengereza habwe mbabaza rahanga kumuhaye mbiri yanyu kube bitambe buhurire ebirukwera kandi ebirukusimwa ruhanga nuko kwereza kwanyu okumushemereye kumuha ariyo najya nguteye mibiri yitu kube bitambe buhurire omubiri gwitu ni hekaru ya ruhanga abantu abinje nubacera kwehombeka munongana no kucerera bahiko mu maramizo gabo ubundo kibanutaho mukereziya orebo muntu acurire ukireba natambura oreba acurire akibanaza kutunga nkasakaramento yebyo kuriya bya Mukama witu orebo muntu acuriro misho gomwahure omisho gafaza mweno reba wena curiro girotogu no mukurisa konko muntu acishohora obundi yatere ntambwe yarwo mukanisa yarwo mukereziya yarwo mwiramizeri yabarumu orebo muntu yahinduka yabondije hasa ekituremeraho nenki kimanyisa ngo muntu we nareba ejo hekaru ajeta ngo ni yejo buzimazima erihekaru abara kumanya ngo mberugwe nayo ni hekaru yarhanga abishemwe ahitu kutambura hona hona uburyo mu kitanda cyawe uburyo murimo gwawe aho kuboro uwenka umanye ngo yine hekaru yarhanga abishemwe katuba kambaga mbereki ebyo kukora oruwenka intagurite yo muntu narokore yo muntu akarariyo wekitinisa intagurite ye nitujipemera aharyebye byakora wa aruwenka betaryebye byakora kandi yari hagati y'abantu binje nanguna nombara mizonero muntu yatendereza oreba yatendereza yimsiye mikonebe n'amagurabero nandagateke yatendereza ryo mwiramizo konko mutima gwafire nangwana nogo mushitamire naro bajo mwiramizo ubundi tuba kutwaza kurunji
tibine buzari kureka omuchebezi ababa asha yamureta yamutekaho hate kituma cyagumangitera noyebona boneseza ki hereza Mukama ombere gwawe konkariyo natugera munatweshengereza Paulo nakorese kigambo eco ati nahabwe eco ekikumanyisa ngo akayagambere ebintu bingi munonga omurujungu ntugeta ngo therefore ekikumanyisa ngo akaryo mu concluding remarks yabagira ati nimbeshengereza is appealing to that to us na hati ndiyo nimbeshengereza nkomuhereza warango muri yakasheshe kutuhaye abwemba bazeze zaranga esitwagirirwe omuntu okushisha konkaranga kaguma namusherura n'omuntu nobi yasise ranga yamusheru kandi yagarika yatuhereza omwana we Yesu Kristo wanoshoma omunjiri ya Yohana eshura ya kashato gw16 ngukwera hanga yakunzira atieza kayo omwana omwenya munyinegere ngora mwikirize twebwe amagara gataho nico yabiretira mwene iwe no mwikiriza kandi twenda magara mwene ngutereze yeje mbiri hitu okube bitambe buriye kandi birukwere ekikumanyisa ngo kuhereza yemberejo ombere gwawe gwino kutana nekibi ekibi nico kirete mbiri hitu kandi emberejo abishemwe kambaga mbere eyine bitwakwete byekwetenga eyine demand zayo omubiri nugukushabe kigukushaba kiriya ekiresire twashisha munonga nembiri yite kabe bitambe birukusimwa misho garuhanga ombere nugushaba bingi kandi abamwe nangu tukorise kubarwe kwaso twashisha haruhanga iwe no twazota oreba muntu nango waza no mukushisha ko muntu kuriya twagarikayo omukitandika eshura ya kasha ngo mukazi yarebye byo birunje kijuma kwiyakirebere abakiri kirungi mwene hati yareba ngo no kuriyaho itoresere bintu twayeshisha omuntu nahereba gira tapana nangombe ngo kushaba kugerenjara obundo muntu abatine muna neco kuriya obundo omwahendera kwa serecha abandi cyatashemeye ko banakwata obundo mbiri nugo kugambera omuyira kakugera ngo buzimazima ebitoka bitungire omukaringa hashabure by'abandi byatashemeye kuba nashawe konka yajya ngo mbiri tugerezeyo owishemwe manye kigombere gwawe niheka yarhanga kandi urhanga nugwari kusima munonga ko gumuhereza watana nekibi urhanga nakusima kandi akukorere byo kwenda mushorongo gwa kabiri ya ngo kandi mutashansubwa nabo businjo kureka muhindurwe basya agogarwa obusya ombiteka teko byanyu mubone kumanyaje ebiranga kunda kubiri birunje birukusimwa kandi bicere buzima okuhindurwa basya nico kikuru no kutashansubwa nabo businjo omujungu shouldn't conform to the patterns of this world enseje maybe into binja bishemwa bayomba tureba batwikiza kandi uko kubireba buzima ebimwe oreba byaba birunjara bajurwa hino kutibira ibintu kandi nense kabindura noreba abantu bayindure kintu ekiri kibi bakindure kirungi konko mu rurimi rwabo obundi bakwereka ari obworeba omuntu yarabo obundi yajwara yakora kingu wabo wakabi ninje ngo ekigamba kabi ni danger nikigambo kecho so tumaisa ngo enseriyo negambera muno bariyo mbajyangu wabo wakabi konka you are dangerous to the people hino bagambire nkecho hazani okareba wachenjira mu wabo man abishemwe nibinje bitukora bam iwono twazo okutashansu bwanabo businjo abamwe baremberwa kutura omumbera range yabatire we have tried to live life beyond our means okushanga tokwendo turembera range yakutire mu baranga na mayebimbu kumara nango wazagarikana kuryo mukushisha ko muntu mukutandika ranga kamuhereza byona omukade of Eden yatebi byono bikorese konkecho tachikora ranga kana mangwe bintu ebyo muntu ogwene bikora ki nubumara konko muntu yareba tebi tubirukumara yaye yongera yenda kwata naki omukitune miso magara gensage we are to know our boundaries okumanyesha ro yawe na naho rukoma abamwe babara kumanyesha me kumanya nkora ki ambwire nko twenda kushana
baki na benseji aboko bano mananka nacererwa murimo tunanka nawe kanacererwa murimo konka toro nanka iwo koro murimo gwawe nkoko shemeye kuba nokora ombushwere nawe kashi we nanka kanakore cyo mbushwere bwe abwa kinondo shane na nanka abantu bamwe barabana mu mbushwere okwe twaza kureba mu makagitu iwo kirize echo shemeye kuba nokora nko mfumbo omukashesho mbabona ninyiza bishemwe nange motoka muntu washitamiro kwenyuma mwenki yaba nagamba bariyo wanamutera atkana kugera ngo nakiromuka konka buzumazo mayachiriyo mu motoka yakakakire kandi yariyo mukazi mweno oreba ko cyariyo nabiya naguma nimureba enseji echuba kintu kwiciriza ubwa kandi tarwe chube kirunja bishemwe omuntu noreba muringo mutakusora yabiha muringa bushenyi agambira omuntu atirimbara hono wishemwe tuwariho omuntu mugezi wawe nogera ngo echo rahanga nakikunda konkoreba omuntu cyumbuzo tukawabiya turubara ndese niko tukikura mutyo reka kushanisa bwa nabo job iwe kore cyo shemeye kuba nokora abantu abamwe mu makoko ayituri baremerwe benda kushana makagandi otashana neke ndijo manyo mshija wa muhereza kitins hata bishoba hatugenda tuzomba hereza bitu onshabere ekeriyo nendema onshabere ekayanje yagenda konkoboyo rotyo omshija tomerize kitins cyumshemerire herezo mshija wa kitins cyumshemerire kamba bishemwe buryo omwe yakora umwoga gwe nko kwashemeye kuba nagukora ebe bitwereba mu somo byonane bewaho nangwa n'ibindi na za accidents kureba munonga obundi tubuzere okugondera amateka gengudo nkabavugi amahanga gandi agatungukira za accident nozoronda ubundi zubura nangwa n'amahanga gamwemba katugambera nka Rwanda kugira ngo abantu mbagondera amateka gachi gengudo konka no shanga umuntu bagambira kugira ngo 25 ariko muriga nabe hata chumara kufuna accident astane ya Rwanda aho stane ya retwa it's your own responsibility yo warita accident ejo yakora ki yaba ntubasa kukore bicemeye kubantu kora at the right time omushija omwine konka no bwo mwine toka mutekera gacacho n'ugira wakakika kashemerwa okamurgao mweno mjida complaininga hatozo muhereza utunore umuhereza stane bone banseka yanje banzo yerebi yo nko muntu byoriyo nokora iwe nko mukazo shirize ovunanuzwa bwawe nari ubukoremere reka kushanisubwa na benseji ukakore byabo nangwa muntu akizana no office ndawayenda ariye sentence starize atkashana nakana wekana ariye sento muringo nko owishemwe tornaka wereba ngo wakore cyawe cyoshemeye gukora kandi ogumoyi no businjo misho garhanga kandi yagaragara ati hata mushoro kwa yongerayo kwa kashatu ahabwemba bazi ezinahirwe ningambera buri muntu wena umurimwe waretse tekateka okuchoro kwari kureka atekateke kutarenze yo kwari ngo kurahanga yagiriye umuntu wena okwicereza abantu binjo musombe tekateka okuchoro kwa kubari nico kwiciro umuntu atine yakuburizo ke yanjura takuburize obundu wakanka mukoro nkogwe nonda bakwereze ntebe nungi hato yo nomugambira kuna bajangu nishomesa Bishop Stuart hato yo nomugambira tokumangunde lecturer wahana ebyo tubara kubuza no basaga bechubuze cyo bakubuza kandi echo na choncho rugaguriyo mukutandika omuntu ranga kambuze cyubuza toringa we yaza kumugambira byabe bitaro atonoreba nareba nshire bikabita kwetagise kandi yazo excuse zabe zitakwetagisa abantu binjo magarageso ndinde excuse nyingi na no munshobeza nibenda beyiho rubanja okweyanjura nkimayisa ngo bori no yanjura no wataho mudatsikejo nonde yanjura kokora hana abantu bakore bakumanye no wakubuza why don't you be humble okechoreza kangambira bishemwe nangwa no wakusomukoro kashitamokwe abara kumanye no baza kwija bakwiye umutebe yeshemeye kuba nokora kino shitamama abantu beteka tekireho kuciro kubari kandi omukweteka teko kuciro kori no
bisharanga abo kuba bagenzi bawe noza kubara byamamisho ocuba no kora ahantu mwena abantu barebo cyane ngo tibine mugasho abishemweho naho kora no mu mbogo gukora na no family yone yorumu ocumanye ngo buri yomo wena ayi no mugasho kandi umanye ngo mwino family ejo nebyanyu mwena at one time omwana wanje wa second born wita kancharenjinga namjanti impereza remote ya TV yanje atadadi ya TV ne yitwe na family itu ekeri challenge ya man echari yona gambera na mangu buri cinchone tikomkomune cyanyu ka family omwana w'emyaka mwenda riyo na gamberecho echikumanyisa na mangu byona nebyanyu konka abantu kubeteka tekero kucuro kubari banka haze ibintu byabana byabe byabo omuntu agambira ati nyona ntaro aha muri mutire twabasa kukorwa no kugenda misho kanga mbere no wako butaro kumaro kwezi kona nangu no bakwindura bakatwara emirimo ya office ejo nezagumana egendo misho reka kweteka teka okuciro kori no wakugenda hati iwe chora akore kora abono murimo ojiro tinemba bazoha za ruhanga kubara simbe ngo kozirejo murimo gwawe jiro tinemba bazarhanga obutosho gumeno muhereze kitirisa tureke kweteka teka wono kwemanya omuntu noreba rumuche munonga konkoreba we azimborebo shana nguninke muzamu nkoko kundebo kundu muchore womuntu yazimba ebyere nanda byimuso shane ngwazwireka hahiruda zayuguru owishe mwebye byona tubikuyambo magara gese kandi byo bituteganise nibyo zibira bica yito kwisha omuntu rahanga nakwereza nkapichi ogura nkaboxa ochumara kujugura ecumuruzo jeda no chuba gati y'abantu haturanga kuri batumwe no bari mapchi hatumuhereze na motoka naza uje basatauza kwita abantu hatumotoka bagizibire hatotandika kushaba motoka kanga ebintu byanga hatiwe cyara kwerezo kisime kandi cyeza abantu bagenzi bawe okweteka teka ho kucuro kuturi abishemwe obwo gubiro next cyamana munongo misho gaha abantu barumu omanyanguntu ingana tweno bano mwana bano mukuru regardless of our own status iwo ko no muntu mogo ko omanyangu twena turi abana boha barohanga kandi ebitwetenga shana twende tushungire niki no mwisyo tiena nicho tuchunje kwatasana mugenzi wawe inabantu turanko mutawuno konko muntu arinka muzugo mwena numpansa konka kehindura randire bagenzi beta baramusi chota ujira ngwabo bo kupanchisa tenancy mukaja ngwena ate chisora akwereka tekwe chibira chita tenancy rebo twagomba panchisa konkano raba ijera nangwa kija no rumo rundi abakuri mwe tumuri kumanya orebo muntu na tijita nyashi yena nechubundi cheye taramusi nabo abatakumanya nyasho mu rumo rwa hata baryo kwa bakikuru bagenzi bitu nyashi kimanyise chubunu wera muntu wena na chitijitana rabaho takora musi abagenzi batura na bamwanya kuwa kugerechuzo becuro noho wakuyamba kakwiyo mugecisha hotura arisha batwatasana abagenzi bitu tumanye mutwena ntushana nebyetengo nubimwe ruhanga ko moremi chayito atuhereze bitwete ngo inecho inechigenda wawe nicho turiyo ntugamba wayongerayo amshorongo gundi ogwakana umanyungu okutine ngingo nyingi omubiri kandi nko kuzona zikore mirumetari yemwe nitwe nuko turi bingi konka omuri Kristo tugombera ubumwe kandi omuntu wena n'orugingo rwa mugenzi twine ngingo nyingi zo mubiri gwawe nicho kurebera ko kushasha nko munda ureba ko mpena ko gwashasha ochasha nk'ikigere oreba muto gwashasha okigera hona washasha bamwe n'umutima anything na nechkwijo mubiri gwawe abinji umurarwire itweto munyankore ngo nengurikira omwe nebane yaratinge cyabo mubiri ekitashemire ekikumanyisa ngo yasensinga kabo mubiri hazembiri yiturwe kora omutwe tukakora kurungi gutine bicweke bindi ninko ko kureba ko inegari wishemwe akaderece shongoro cyegari numukimanya mwena konko muntu nacurira wagumanaza nabarakura makuru agarumo konka nagamba ngo utari cyo macegari cyo basakora kitinde kindi ni wa muruma
the only thing that can make things move bikagenda bikatambara ni teamwork koko muntu wana reba cyatyo mwe kinyima toko basa kuchikorotini murwanka ya hansu munonga office ne cyakuyambere washanga kuko muri matakuterize okashanga takakoze cyashemekora iwe tokora umurimo gwawe nkai amutwe kandi aba bantu nibinji inebire tuyambirwa abantu abishemwe turugome karasi noro muntu yabya togunyota karasi yanje ruga kuba nko bunga rwo bigomuza karasi number 1 and 2 ebyebyo rugo tora ubuhunga urwo muntu warahanga kandi wagomukesha cyarahanga iwe kore buri muntu wena no mwana warahanga ogo wotwire nawe obundi no mureba buri meida konka yataro to kujya wishema kandi abana bakubaho kandi ogoriyo no mubinga ngo atija meza atarira oyija abagenyi manyangwe yabaza kurozo mwonye muriyo murira mweriki yabe nangwe obajire kubi hati ncuma insangu yaberoza ahubwo acho takumureta namugurire myenda berungi abo kwa kwa makagitu they become part of us manyo mwana wawe kiyanywa ntubasa kubakunda deka tubakunde tubatwarize tokamanya nyensi konka no mistreating obundo rigao akana kawe nakakorachi akateka wechibiga abajata kumutwariza abana bawe niwo kagendo kaza kuronda sente twena turiyo muntu omwe yarigao turiyo jingo rumwe is a member of that very family mbweni nchariyo natugambira ngo aho turiyo jingo rumwe twatanisa bishemu tubo muntu omwe nico nkubendeza tube nico twakora iwereba mugenzi wawo muhereza kitindisa ecu mushemerire haza kusapura musomo turije kandi yayongera yagera nko twinde biconco bitare bimwe anko kwembabazi estwahirwe okuzino mutano tubikorese kureba tuburre nko kutugerirwe okwicereza naro kwereza kwezirice kwereza naro kwegesa ayezirice kwegesa orukwabara yezirice kwabara orukugabagabe no fura orukutegeka tegeke no bwezirici no kugira imbabazi azigera shemeri abije ngo twinde bjonje bitakushana egeshanye no wishe kera yene chonje chei iwo toka chikora obundu bakoreta hango okore program ekito kuchikora agatota kumsima wara yakora program konka yine takureba nawe owishe marya hana wariyo nakwatachi ebishani ekikomeza ngo program yona yone korwanka team haro ryo mu control room nawe na controlling ebya control room hino wariya get owanyakira nawe yakora umurumbo ayina kiro wandeta kashitamo mutera inaba nawe yakora umurumbo kuruga ekikomeza ngo twena turi team emwe kandi tkorese biconce bitu kona abanyombuzi wengire uburenjiri kandi uburenjiri yaki yamazimu erigenda hano munene abantu baburenjiri stari zamazimu muntu naburenjiri ekwenda kufune byakwetenga nko muntu omuntu yamo mushorongo gwakoreba ngogo ndugogora musyacho kwetenga oburirenjiri yamazimu yo kwakwechako tomuhereza kandi ubundo yonondewe enjire yo burane yamazima nari neyo kweyendeza kufuna munko muntu mwecho echurahanga yakwetire nichiha kora aboryo mweshongozo mukwaya koresa chonje cyawe kwaye abakwaye ugenda munongoro omuntu yaje ati nyokwaya nantaru mahati nimbanya ebintu byaza kucheka kandi twino mukoro mukuru omuntu yaje ati nimangu hati bishop wankore bishop Sheldon after ya offset atwe no mukwaya ndaze yereka kwa yeshongora mara kagabe owishembwe chonje cyawe nkiza kugenda kandi abindi bigenzere batorayo abo kuba babuzere korese biconce byabo kurungi abamwe n'abariko muzantu bompira koko mashomera twabe nshomera twe nandabije babaze bamweshengereze ngweje yitwa yaza kushemba toshoka kitero mpira bazaho bakweshengereza no kwango yangu ompira nguza kugenda owishembwe korese chonje cyawe cyo nahirwe kora aboryo mwejo riyo no turebo turikize wano manya biology na rebaro discussing abantu the more you discuss for them the more you master ebyo byona nobo wabemanya tibera kuteganise polisi cyo cyawe kandi rero natugera
nguna naba bategeki mutegeke kora abo Yesu rwo ngo otegeke mburinganiza abantu mbakore byoshemeye kuba no bakora otazamukwesherure abantu basyobohereza ntumangu muriyo binja bategeke muriyo mutegekera abantu kandi bamukoze no muri kora zo mu office reka kushomankora sente nyoreka mbagambere sente shomankora iwo kore banokoresa sente zitazawo obunakuburoho oburizwaho beno chimaji kandi sente zo tuziragumeho for generations and generations echo dukushabaranga no jamno turatachiro abana bi ebyo butunji bwitu bigumeho hina babikozere bakafuno miringe tariyo kubagire ibintu byawo nico kwenda wishemwe umukoraso wa Kristo abwacho takurye cyawe nkiza kwera kandi ayo najya munamuna nabo gaba tugasofora hataho no tugwire aro nabuza abantu echiro chikuru chikumanyiso kuzakurya nyama no kuzaza out oshemerirwe no habo yamberoha hina abantu kurya kurgo mu January ko mu December aha chiuro a dining table tura nagabona bekaye umuchago bino wishe kumara masko jendo yeta abantu n'abantu abatine byo kuryokwe bahereza byo kurya abantu bari omutakomara kurya naro wamutwara lunch ko kumara kumutwara kujya tumukama kwereza ki omugisha wagubona nanayimukwijja kunuro maramizo ganyu abahereza banyu nkitwe ntuhasire chasiri tokurika kurya takoragana na muranwa togaba tokora ki rero katwaro omugisha naro tokwijo takora abo kuba twantu bashabera ntugera ngo omugisha kuzamira umuye mukono yani ongayi nabo batakora nayenda ije nande cyamagero ncyakwenda rero bakiserekesho mbere cyamagero cyo rwari wareba munagenda cyo nokora ki kora abo tine chorabo noriyo mukazi wo mfakazi no manya ombiburu omchabagabe cyakabere shura yakana bayamashite yabaye iwo yineyo ki oriyo noronda school fees twena tuyon shabira school fees ejesha ongo yine hoki ranga hari atandike mukanisa abantu mbararo mukanisa baryo babyana okwezi kona ryo mukanisa iwo no jangu school fees leza kwijere twagigurisha umwana ozo mukanisa shabe ogendo zo kora oshabe okore play and work niyeshembe kubera rule koga abantu bakora turyoko abamwe mbarara mbatere bisika buri curo munonga tinagamba kubikonka nibye beturaba gokora nozo mission zona nozemo mission bagerango kozayo okwezi kona omwata gwa kuryo wawe umurutoki embuzi yawe noho gisubika ogendo shabe ogyaruko zo kora kandi uko kumara kora ogere buwagabana bageze ba wadine mutiro bogabe namwe nyoncho nkunda nanye nemu no mutatino mwibomereze bitano naza kujya tumukama ko muco tuzafutera step oraranga yakongera ki ebi abantu bagaragenseje bataga no furati bine nibyo bisibire migisha yitu iwe nambwe no kigezeho hato tanduko kwezo mwako noza uraranga nakora ki nakomode bya tugamba kwerezo munde mbajyangu ntwenda mwerezo mukanisa nkabahereza no hereza n'abagenzi babo bakoze ki abo tuyire nabo mu abantu bamwe hade ajyangu twantu bikora tubikore no bweziri konga ino bitwereza abagenzi bitoro muti yakugera ta atananga ninya mushungire no sherura cyo mukendo wishe kora herezo muntu reka kumugambo reka kumutera katabo nkeri ko rumero wije oherezo muntu agenda no mugamburo nanka ninye mushungi kangambere no wakobotaro no mwana wara nabaho hangana mbisa iwo no wakobotaro abo kubo wamahangera inamane naci no bushoborozi yokora yambo muntu hato garuko yecuriza kahansi kama yebare kumpa nkagire binabagana nabagenzi banje kandi umukamecho natwera ki omugisha deni yagarka ariyo natugambera ngo abo kugire imbabazi tuzigere no kushemera abishemwe agatwanga tugere ki imbabazi wano shombo mukutandike ijura Abraham umshorongo gwa kabiri yamugera ati naza ko mugisha hazanye ubunje ubishemwe biro umucyara bagenzi babo imbabazi naruto zigizere abishemwe tugende tubabo mugisha omufamere yo muka yawe oyo mugisha mushije wawe abakazi bitu ni
imigisha nangu n'abari basingwa yomanya nkoro zo mukomanya ngo niwe ntunguka ndetangira hariwe abakazi no bakushepinga oryo omugisha iwo mushije oryo omugisha naruko kwikama abana ohurani beshereka dadi yija reka tweshereka hansi y'ebitatu toro wo mugisha abana bawe iwo bo mugisha ogere babazi ebintu mbiza kwiguka hazantu za kwiyamo ugenda nshabera nambo bugenda makazo mukanazo makazo omwoyo warahanga omwoyo nabuzuro murimo mutwiye omwoyo warahanga tumwine kureka buzuro muriwe ahanga bikorwa byawe reka kuba tourist hato no shabera ahoroho ni omanye ngo omwoyo warahanga roho omwoyo warahanga nako no mubiri yitu you just to know that ebe binde byo obutichereza bwawe nubureberesere warabana okatemba na baso ryo noza za kampara ngo ndabakuteke ko kiri mukono ejo ryo tumomagara against abantu nubararumuza konka baryaho bomere nkoruku tibine mtumeta kusasa nendware zurwire zumwe nendware zo tasasa kamba abantu ina barwire za pressure zo tasasa yo banzo yekoro ochumbuza ati nona kati ndumchasa pressure tembeza ngai ayiguru rahanga tujirne eze ndwara ziturije iwe turamagara marunje nabagenzi bawe owere bagenzi bawe ebintu bishemere oterezo mbiru gwawe kibe kitambe kirukusimwa bagenzi bawe bahereze kitinisa koragana n'abagenzi bawe ohereze bagenzi bawe ebyo byona ko kumara kubikora hangana kugeremba bagishemwe n'imbendeza je mugende mwereba magara ganyo ko twarise iwe na muranwa murumuta iwe n'abakozi bagenzi bawe murumuta ibyo koko bikora hangana kugerera imbabazi mukama abaherezo mugisha kacare mukama wito kusima bwe kigambo cyawe kirungi ecyancu tugambira ngo tuhereze imbibi yitebe tambe bikira hariwe kandi watugera ngo utashanisirwa no businjo eserume bintu binjo bundi tutorize twabana byo twakoratira twabara kugire twagasirwa uko yono tuyo tutarure twemanye tworoganira abagenzi bitu aboga batugabe omunso mututuro muje turukundana kandi tumango yebe turabikora imigisha yitu no tkomora abana baba bariyomba tureba kandi baturikize bariyomba rwana bingi bareba school fees uryoshos konko misho gawe nakantu kaje kandi tumanguroza ko batemera umuhana abana bita bakire abana abo bona ntubendeza je ngo bazo mu mashomero marunjaga barukwetenga kandi school fees obe ni wazoronda witu aba bana bitorire nabawe itwentu kujwekera bujwekero mukesha cyabo obe ni watekeka kandi binja bosho misa bamwe twemeriro misho gabantu bawe abana batureba tukashoma turugoma kakaboro konkanga watu hayo tumangu noza kubihayo hazobiheyo kurunja abo bana nyense yatujoro ruganda rw'amani uruganda rwo kubisa amakagabana babo bahinduke ari aba barukushasha baryo mbitanda mukamo makagabo abaryo marwaro bimbiskeyo bihendwarezo baburuso businje abina makanga tabanguka mukamo bagire mbabazi ni watire byono bikore kandi bishikirize ntumangu noza kubikora kandi abatinde mirimo barondere mirimo abayezo kushoma kwabo kandi babanze babone kureba burungi bwo kushoma byona twabikwegekera byono bikore kuma TV West na Radio West nishongere cyone cya Vision Group ugumeno bakore so murimo murungi bono bahereze bakwenda bahereze ko kwemba bazawe ziri haza kora abakoreje bashemerwa mirimo yabo tugume twereza takwemura Kristo Yesu kama witu kano mugisha gwawe rahanga obushobozi bwona atito n'umwana n'umwe kwera nshogo guzarimo mwe nabana baruhanga abatureba kandi umukaturikiza nshogo barondereza fizi y'abana banyu mugishogo guza amatungo namisiri yanyu barwire go bakize kubimusiye kandi nshogo guze na Vision Group yona kubakorese birungi guza government yito ebembirwe His Excellence General Yoweri Kaguta Museveni n'abategeke kibona guza kanisa ya Kristo erukurwano rugamba umunsi yona nshogo zabebezi bitu yabe kanisa amakerezia nezindi dini kwereka utakaturgaho kurgato nokusya ebiro byona mukama agumenye mwe yaba kandi nyenda kusemewa atambara nito mchweka cyekigambo
omuchweka chenjiri bwabulyo bwire bulungi munonga mbwenu washanga twakitandikire ninga washanga tuchendera kanya karungi munonga Reverend Aijuka yatuhereza omugisha yatugariza mu amasiko yatugariza mu mani yatuhumuriza abazira bari bayimbemereza mutima twenda kusima Reverend ahabwe ntala yiwatkomereza oberi kandi ya Reverend Aijuka omwigeza hari bishop University twenda kusimya watambura nitwe noza kutwikiriza tumureho nitugarukana iceka cyo bujurizi nzakizga twagara ku ceka cyo bujurizi kandi twagakana Reverend Aijuka Reverend yaine cyegese kirungi konka twagira ngo tuyine kumanya bujurizi bwe aho ko yanagumana kwata ko kacati bakacomeza kakorero mukayo mwani tuenda kumanya Reverend ogwa yesimbero misho gitu Reverend ogwa arkwemero misho gabe za Bishop Stuart kuyanja yabana bari kurwo makamarungi n'abari kurwo makagaru kuburabura Reverend waka harimo nabeja bari kwegesa abarinkawe abakuzirinkawe konga tubari kucimanya banje nakumanya Reverend no Reverend rahi omukere kushaki yebare owishemwe Clare Mirembe nkoko nana yanjuyire agure Aijuka kazarwa omuka yobworo rigendo mwe twantwenda kwekonsori ngomuntu nakugera ati nkazarwa omuhambo family so ekigambo hambo na no okwecorezi ana nobworo nebitana waza kubireba okuba kubigambaho abo kuba harona nababi nebintu ranga byabaherize kandi bari abacorezi yina bimbe ningambera nyumwazyo abeji kabajya ngo mukogambera umuntu ati yobworo kandi obundo umuntu nabasa kwera konka nabo bworo ndo bibabishe nangwa ningira mu nicyo twakubugambera konka nkazarwa omurwampara na cyarumba cye mekamba omurkamba gwetanya bukungu omurugando kandi niyo buzarwa bwanje konka abazire banje bija bafurukayo omwaka gw'ebiri baza omurisinjiro turiye omucyarumba cyeta kanchinji kandi omurkana gwene kanchinje gomborana kashumba kandi okwe niyo nkomoka omurubukanga kandi obusaba dikono bwito burisa bwito n'uburungamo kandi obusaba dikono ningarama konka nisimarahanga omukura kwanje no kushoma tatakati nebinji kandi abazire banje omuzire wanje omushija mweta Wilson bananuka kandi mawe mbamweta Scovia bine omugasho konka twakora mu mberejo eyabire rukubi munonga ahino byashire time tatarkombe kenshi yeyibati enjrejo akajombe kayabara ederisa zo kuteka abishemwe ningereze enju zikendire munonga kandi yo mwana muto mwene desa kuzabuzire yaronda ibirere yabishoka omadorusomwe hazedersezo yino kuzara bishemwe kugira ngo mshara kumangutera ibirere biguma betana mu ngabuka okwezi kwatera nukushanga kitanda mweno hati nko twabite twumanyisa ngo umuntu yija no byananda gukora ikintu nakikora ecyo nkimanyisa ngo mbagara gensage nturindwara hanga ubundi nangwe no kwakoyine twari cyango no electric fence because ino muntu oko basakije akakoresa technology akagidisebo yinga kushanga ukozere ki aho bya so nturindwara hanga konka nangwa atakombekere nenju yibati ekinkwijka omurundu gumwe na mawe mawakari omukazi wo mukoza rukora munonga bari abahinji na mweno na nokushoma niko twashomesa bwo kwinga na no kurisa embuzi so omurundu gumwe aha embaga ya muran akari go munyabuzari witagwe njirizo bariyona obetata kata kombekere nji ya yibati akari korogoto haze korogota nabyo witunya bukungu okwe bikabitariyo akabakuzira handi nabyo barikubuza ya omushondo kwe sente zamuvura haguma haro open so kwagwira njurejo nicyo bwijuka turya abana mawakahe sister wanje okunkurata mwenu nanye mkwasire chikondo nko mwana muto twakira umuntu twashanije iki amizi mawe yatandika kutaha amizi mwenu mbuzo turweburanda mukarara hecherecho tumeza ko farese ke inamizi
tina itwa bentu zakorara mwene ejo niyo mbere itwakurire munkejo konkaranga yatugera naki embabazi Tintire wodi nka reverend nkaha nitwenda kumanya umujejo mbera yo bworo reba no muraro muje namizi owishe mutata na mama bakabana bamanya bankasandi zoba nkeri bagira ngo bana banje muzaha kanisa ninga kubwa bekushesha mu yebara Yesu bakaba batatu amina wishe mwekere ekinkumanya omukayitu ohire byone byabembe baho mawe nyoni kuza kwitegereza ka yashunuru no wishemwe kana tataka ryo mukanisa kandi to twantu gikunda ekingwishwa mu rundu gumwe yo mwana bakansugomuka kingu maruzo neyo bahire nko kuwakusugomwana umuka none agenda nabakora takanise keri hi erukutambo rwana abashanga honjire kurgogwe bakaba takansigagamuka ninjaranga yine kiyabe nanteka kandi kine kingumanya ari umuntu bunzarwa mawe tambaro muyirwaro nkaba kazo kubazara kubaye bamusya kanisa mbagita bikamba cyacho Uganda nuko yazarira hansi y'icyo mwana zaro wanja kanje atoka zarwa kanisa tumwe natorje waba na reverend ati ninjaranga kana pereka sana azarirwa kaniseji konkama wakana manyaranga kana tatakarumu tatakago muchebezi obunakobwo mawe nabwo mukanisa yiremu kandi kinkumanyaho mawe ekiyaba tukurizemu omukushabom akataka byamagatashabiro wishemweke okora yasimamaje kureka ombona ko ekitana wena neceye itokutuza kushaba twita kabana bitu obashitamisaho mushaba hamwe naro mwojoro tunanka hati niwo rashabise kereki abo kuba kunjura nanka niwo rashabise tumaro bashabera bakoraki ohendera babyama konka mawe akatakira kutweta ekiyaba akora kagenda kitanga cyora yasimba nito mwe tugumantu muranzia ekikoma isakandasha ninteka teka na itoro nako nesharase kureba kirigire mu kanito twababaheze so akaryo mushabe nco nkumanya Ere binongo wishe mu reverend twenda kumanya okushoma kwawe ubworo tureba hato reverend yo mwegesa Bishop Stuart ubworo kabura bamota kwika hata hori atatako kunabagambira na mawe ekyo kubanza yitu akanwe yabangambira kapakasaho Uganda konkata taka bakabi nebintu nongoro bomumbera yabonche konke bintu aho kwinga na nibyo kurya bakabukozereki bikabiro twashoma mu primary school naye eri omurinyabukungo ko rwampara numwe nashomire kurga umucyo kubanza ubwiro bito twatwinde na kumanya okorga nkomu ozombi graduating in that style bakataru primary care gender twashoma mokwe tata yayirwa akaba kari chairman PTA wishomero rya Mukama akara karugomba chairman PTA arufuruka na chairman LC1 wechange cyo bahama 1 mwenu kuyabazayo hate cha school fees aho bakaba basabo batoka basa kubinga abana ba chairman PTA wishomero headmaster takababinga so itoza ndokotiri obatashashire nje manzango mbagera abana bananka ndukwe baye batujaja abana bananka abana bamzeyi bananka muzarubasha imwe muzarubasha abo kubashon chairman ki PTA kanda chairman LC1 mwene cyo cyatwera twashoma konka kabari yabakozi mabaru kwinga kandi n'ekindi tatakana arisa ente shwenkora kanzi neo konkaza shikomo nakuzaho turukura omuntu gumwe nangwa ndiyo musiniya 1 arobi yamujyango aguze na nente nimiye yaje muherize shwenkuru ninjimanya konka embuzi nyonka shomesa ubwe mbuzi nizonkumanya tataguze mbuzi ogarika yishomero kunamaze ekinabenyere njo mukushoma kwanje ne champwere wishemwe Clare nkani ngezaho kora ryo mukarasi boko mukarasi inashomira primary kanta karenga gamwa kabiri ino mucyo twabetura hamwe injana basa kuba nandeba akucombwe kunabye musinga arira konka twabetsinga singa na hato no mushaho mbwene nko twabetura mukarasi hatecho ninjiro muzire cyo muhereza ki amani kunagire omusiniya 1 akarwa baritya
yatwara mu ishomero Ruhanga Adventist ryo muri Ntungamo nayo twashomerayo nubwo natambara ko mudu kuzakora nsumbuye no kagere twazayo twashoma senior 1 na 2 kunabenje marire Ruhanga omusente cyamuze yaruguze ebihimba basharura ko twabetshoma tutyo ngo kujwara nkenkito yo mbazi ninjana ubwe najwara ediro nganje yonke bakabageta katotanga jwara hongo turukuza kutebwaho mwene kikakitangwe so kutwamara naragayo nazo mu ishomero kandi ishomero ya private ziryo kwibanda hajiro wantwara kari deputy head teacher nangwa hato muntu ogwe ne headmaster wako kundeka secondary school ahabarwe owishemwe bahirwe natura nawe na head teacher wabayo by then no wishemwe mugasara kahumura ryo mutawo nomwe nkantura nabo munju mwene shashora kace kandi unkora kinshoma kumanya uri kartine senta namba batwijuriza handi batwijuriza nombe secondary school mwentira twakona nombe secondary school mwekereya ninye nasingiro go mwaka gwabo gwa nombe nukurwo mwishomere rindi owabarecho ngiro kujya mwana tuzokushabira ndari tatata kukora ki takuzubasa and finally kuna amazere nkozereje because I had 14 bwitu bakaba takubara munana omuru munana bakamba baramukago muri mukaga nkayi ni 10 omuru mukaga so oriyo wabo wano no twashangireho akayindi 10 so nkamusingireho gap ya man mwena ati wano bara abamachomiro mashomero ino nagambero ntundobo nabendo obi wishomero nombe konkanga korra yebzamu konka mwe bakucenga abo kuna ninjino batakubimanya nko mwana abo kubatoshomireho konkaranga yambwera hato najera no ya bishomero yanje niryo nko barano nashomira abo bano nakorire ebzamu kandi uranga yanje na nembabazi kuna amazi kwaho rwo mureberezo wankore right reverend associate professor Sheldon Mwesugwa kanombe na abachaplain emyaka 3 wanombe so nkandi impereza ba OBs na ba OGs so nombe nayo nichikunda muno kuna amazere abamwe omukushomokwe mutataruguze nebindi yajati ninjira hati abamwe bamujyangwazo kushoma obushomesa bwaki bwa primary bwiro kwe twakiro kuzisinjiro haza buhunjiro PT seri yajati ataze buhunjiro hato mwana komurinye ngani mpura ntakucenda nyata nanje yabwa kintabuza nko muhaya omuzire yageza kwa again yandeta mbana allied school na rebije alliance naza alliance niyo nashomba irobwe tukadiri abana bingi nko mu5 ko shanga abana magana 3 twazayo nabwe na kurungi hataho no honarigere muzeyi yamara kushashura ikingwijikaho kukatumaze no nazo wa muzeyi kumbuza tusikire nkazi isinjiro bwirobwe kunashire byandebera nyatumwana batumenti wari toki alliance bakamba mbanje mtwaro mukaga konke mtwaro mukaga keri nyinji yo bwirobwe muzeyi yandeba yazo umuntu kumuguza sente yaja tazinde yazo ndira katakutumanya mnonga kuna hataromba mweta owishemwe franco mutati nokwe kanchinji iya mtwaro mukaga kari buroka wetoke yazo mpa yazo muguza konko muntu ogwe na hati ni muhstindisa mani no bakuba taro mukoro gwanje gwatakazaho kuna amazire haya nakora obya 50 za government zandema okuza kushoma konka nahirwa banyeta kushoma diploma yo bushomesa ya secondary nagenda na mbonu government so kuna arigereyo aho muzeyi yayijurwaho kuna jeyo nakora nke myaka 2 omutaso kandi kunjiri mazere diploma hatu muzeyi kuba abadvertisingire cyangwa go ari ba advert kokana bagenda ku rugombo bushomeso wishemwe Clare obushomeso bundi ntuzomu abinja abana bo kureba mu university ni mango bariyo nashome myaka 3 nare myaka 2 ya diploma atakachumagire no mushomesa atakucenda nanye nco nagerezeho nazaho mutazo nabo kunagereho hata najatereka ngene shome degree ya social work naza makere ingabanye tatingu mechabirewe ninchiragambira abantu obushomeso bwo kureba it's a calling mwe atwe namazere
yagira te sente ntuzubasa muzeyi yandondera sente nagaruka Kyambogo degree nwe yagisho bise naza Kyambogo nashoma degree education garukantyo nabwe nazo mutasombara nakoramu konka nabwe nija nashoma na postgraduate diploma university ya project planning ngundu Omushomesa so kubebe kubyaye byangere ngo zo mutashona argamu hata uno nagira umucoza kushoma obuhereza bansindika mukono kuzakora ki kushoma umureberezi wankore kunarigero bari kunjeka kumanya ngo Omushomesa no kweto kurgara bajya ngo atuwaza nombe nga chaplain kandi wagaruka mu karasi nagaruka mukana nashomesa wishe mwekereya abaturiyo mbaterera karasi yanje yobirogwe embarwa covid I guess nkani mbashomesa CRE I was the teacher wakoze distinctions zabeze distinctions 15 mwishomero hata na Omushomesa nagaruka rain hata murebereza geri ya leta kasidru ndinja hata naza kutora mwe hatkagace namara mezu mwenda ne 2015 aburi hatwa kuya murebereza ya nyaho twagara Bishop Stuart University waza kushomesa it's a calling hata ndiyo mukarasi no ugera ngo atobundu kuriya nora bakweta lecture bongo Omushomesa no shana no primary Omushomesa shana no wachi no wa secondary mwena muri y'abashomesa kandi ndebe kintu cyanje nincunda fonka muzeya kanshomesa atyo eriyejo inani imbagambera abishe mabaturikize ma wari utuno munjejo igishayi ngambera abwemba bazarhanga aha kurara mawe ayino makadesa kasaraidi na saraidinga estagenzo katoro ka echera urna chi ha chitozaha na umwena kibarumu amanya to mwana wanje kandi kuzere tutyo imwe abari ko bundi nobereba ico ngani ngambira abantu mukarasi ntokaza mostero kazo mutaye kumango mukati ziriyo kamisinga chi okushoma ndiwo chero shome kora bino garika yitayizo swari nkai owanje konga chomere bishem yokora abo ryo kweno rangu school fees yanje echabe kiriyo muri tate chamani akanda kundo kushomesa kandi nico yakoze kandi imangu na hata nakora ki na yesimu iwo kundo kushomesa umwana naza kushoma kandi anokushabira umwana ngo karaze yakore ki ashome byona ndabasika amina Reverend yebare umuntu yoborejo mutahamiza no mugashohoza heru ko Mukama yakugirira imbabazi hatoriyaho ryo Omushomesa kandi Reverend When hari abataka kwasiga batakumanya Yesu abataka mwikirize ku muteko mu mitima yabo nikushaka kugira cyo bahabira ko kace 20 abishemwe ecyamano musome kindebere nkajunwa 2014 kunashiro mukazi wanje akariyo wishemwe namujwera kandi abi ekinabandise ngakora no mushahokazi wa mino akari umurabwo obwiro bwe nanjye ndi Kyambogo namando umuntu obutinda mahangwe wishemwe kereya nkaju no mwaka nargamarwa ndukwenda ngumuwini arabungandira minyeto ndobonde ninjiro mukushaba kwitu oshabera hanga ngo akwerezo mukundo kushemeri abakona basakwerezo kajunurwe nako koreki ajuno mukazi wanje yazo mu struggle ejo nanywa marwo mutawu no munyotine ba eyingumanya n'izuru mu after 2014 zona kandi izimanya obwiro bweza hit zikazi gayigura umunonga nitwa betura mweno nakubwahikana argamarwa nayijankijo mundu gwe nanywa marwa turi kuzaruzara umwana witu wa kabiri nchonkumanya twashora yona omkaine baembenda obunywa marwa no mato kutakare naraba joint na byose baembenda nganje ntwara umkage nabesigize ka balance omukasheshe kinguma nkanye no bwe konka kuna atayiro mucuro shayi 11 nasimuka nashango mukazi wanje narira ahurira kari yangira ngo noye bone sezachi no mukazi wawe nombona bone sezachi namugambera sweet najonwa hati yarra chumwe ndikashika najon atoka wajuru wagagaka mtuno ndo yano shaka ndakushemeza hati nchirigankahi agati yo mtuma gwanje origendo ron ko rwatandike kandi byo bisubiro mu kujune kumibe nabwo ko kanaguma junduwe kamarwa nango bakanyeta ho mukanso mukazi nagoro kushene ngo sense greater
nako mukanisa hatu we yagambira abarya ngunjunurwe Reverend yanyeta hatu nanguru muhandi cyoboreberezwa bwa Western Kore bamweta owishemwe Reverend mweyunje atajunurwe konka shikambenda kajunurwe kandi jaramarwa gonka nazabona gamba urugendo rwatandika kurwabire 2012 mukwamwira nakoraki nayatura kajumanya omande nubwe najunwa nabwe sister wanje arwire tumuyira yishomero St Agnes endware tari yirwaro twamutowo kushaba kermande shayitana tunumutekwa kujuna ndanajuna ubwirwe najuna yo kindajundirwe mu kitera nkanta kuchimangura hanga yine byakwenda ngo acamye nguzombohereza natandike no bohereza irakeke kuzombohereza kazi 2013 mwe atkuna nancere najya ntachimbo muhereza niza buronda mki cyo banza bahurira iki nabwo kongabishe mwe taro umurimo gurunje nko buhereza gubona rire cumwe ranga nakwabyona nakire bandi nonka sinacu mugambira hatkuna junwe ryagaruka natandika kantina inabe nakirenka gomero mpaka ibasindikire nkai mukono kamba gambireke omukaza kana korobwiro bwa ino murumo gwa government emwe bitkozere 2012 banyahura kunagiro mukanisa nahurira kandi njyango mwaka gwe 2022 no gomutano ubishemwe kiriya kwa gomutano ine bintu twabentureyo myaka 5 itwe tukabakora mu kenyi no kwa munani 2020 omukuraisi seje yaberoho najya twongara ngo gutangana kamba gambere ekibiretwera no kutamanyara hanga iwe manyara hango mwikirize omwereze kandi life yanjye kurwobwe kozereki ehindukire ahabwo konko muntu ko bugambere omuntu yajya tebyo nebyanyu Reverend nyora life yanjye hindukire ekayaterera kandi bizantore bantu yongera kuwa kuboryo ko yinde kunyigire ichiriza rahanga ombweremo bwawe rahanga nayindura fayiro nke byeshongoro kutuvurira rahanga bera najindura ureba wagumana yinduka ababe batakumanywa byaro mfamere zitu no makuza ko yanjo kagambira omuntu hino ko yanjo mfamere zitu otonora wahika hanjo riye ndoza kuba wahika nkomuka nibyebyo nari bakikubuza ngo nokomoko mu kikakiya ohereza mu cyoma mani kugira ngo bene bo bakora kibamanye konka list nitwe mbwene address riyo neza identity neza mu kandi ranga kiriyo nabikora mbwe shato no jabo nijaho natino wande ajya to Reverend namurebereho nasafite kamba tinda murebero ndanana ntugo kubanza omcovid tukatija kora za service ora abantu mbanja mutwakureba hatebyo nchimayisangu aho kuba twire abana babo bafuna ki identity hazejo identity bona eriyo muri yestina here o itabe hari ikintu cyo kukiza yabishe mu magarageza no kweto wishe mu kare nico cyamani to kweto wishe mu tuburu mu kugira ngo nubwaho nare bono bwaje konko ryo wishemwe kandi obachi kweto kigenderi aro bakweto wishe mano erebo karebo taruwe aboko bacikanyere munonga konka ko barakucetiwo kareba ngorwe jona naza kwikora konka magara gitu gahindukire nindarahanga ndakora ibyo kutangaza Mukama naye bare kandi nakucikenje kore by'imbabazi sima Yesu abamagaraga Reverend Aijuka kandi naye bari kumukora je naye bari kumushuna naye bari kumugira je nembabazi ahabweco kandi wikiriza Yesu akategeka amagaraga wakategeka byawe niwe nakora je niwe twekatika mfubiko basika umwizine rya Yesu nevasika program ni NDYAMUSIIMANTA kandi okine paka hashayitanu ntsime mbabaza Yesu ahabweciwe katobjozeki ntsime mbabaza ahabweciwe kacenjiri yite itwargame nayo kandi twendezo kugumana Yesu twendezo kumwikiriza ubwo ya Reverend Aijuka kandi mwigeze ahabweciwe fisibati ikirize tumureho netugaruka